ensema ekosu yi eho same so obi aba okay yenko hello udin baby akasa finado asma to aso Steady. yes sir Blameless. about say Dibo blameless ni ya. Okay, blameless you. Asante Kotoko no. Mo je no wa wonti asi. Say coach like men tiasi nti si apia mo ne mi ta penkra mo obi. Na season na bolu ni pa na penkra. Na penkra da me sorry. Na you see say we have your top players more, your community players contract more than 20. Is it the other no koya is mentioned the team na man nti. Then on one kasa ne de on one share do buano. Nti or ya me ahye. Yan kasa entre ne bi. Ye da say yen to aso. Hello, udin baby akasa finado asma to aso. Dibo we de omega ni akunsu. Omega mane so ma me yenko. We de ogumu ya no me ni gemu papa. Sem ka so bi ben Kotoko sinimi a na unya yi. Adenti abko ti kanran. Ponya mo fa so aye project say matches bi ho mo weni sa matches na ya league no. Ade coach na ya boneti ya munti no. Mo boti ya coach no. Ni yam pam coach de bia Kotoko ne ya pam coach ne players to ho. Me ni achi papa. Emma players na mo ba no. Omo so be sia nyansa say Temuni ni panu ayikura mu na mu bɔ ma yɛ supporters no mu ya no na akɔ akɔ so wo mpanifo anim ida wo komeda na se de wo yɛ bia mepɛ meda ase Omega kumsu yeso yɛ da ase yɛ to aso udin baby akasa finado asma to aso Hello boji boy FM Alhaji mi kata fi atuma bona kuku Alhaji etie o boji boy pese ni busa se ndi sabe akosia pia we obo du ye ne ade a ogumu ye na Kotoko no ma dwene ho a mentiase Seven ya ni abalotele mu nyina omanya timambo enti pe amorese tizi no kona wie ball wa bone kama ti die pa na wo coach sama bobo mo nim die no wa chimutime na abante ne ntanase enti abante no foso we bi kwa nya ma nipa ne bobo na season ya bo season druba bia ye kai plus be must be 20 plus asa tiska ko top players foforo kimbe pa na be sa de wojibo medawase Yes, you da say. Yeah, to aso. Udin baby akasa finado asma to aso. Hello. Udin baby akasa finado asma to aso. Obojibo good evening Evening. your phone the next ni kaza free Asante Kotoko Okay, nana yetie o. Jibo but we say minim die Enock Morison why die but ekwanya ai coach ni wodi team ni person die no kwaso nyame ni ya no odile enti be coach bi wona ko recruit players do mo buy ye bo season ye ya wata yi players ni ya ko coach no do that e jo be wodi ama ko edi ko to kwani die kira aka ni ko just stadium ni ada na ko to go bit my sabi coach be ni ana o ti ba kuma ye ni bi bit no ade nya na team no be ko for me Nega bi eni je akosoro nende je wo ye war be che saban sense bi oba hebo o pam 18 net players do wako o do ma be ye na wo do be na wo se wuti no mo ye na wo do wo ye ye be se eno bu e ko so ha gini se ni mi ba afrika ye se o mo ko ka di be kan se na infi na di team ni channel sa ani e do ko de ke channel na dawroma iko ti ye bo yesu Yeda say ye to aso udin baby akasa finado asma to aso Ibo Yes sir pastor FM fanta me kase free takrade Okay yetie kakara mpese me kan say nti Kotoko mpeni for yet now the team na share am na yes ligati nim say wu na o pe o unya Jaye kakama na wala no etwetwasi jinaye Jisa jinaye biem Hello Jibo Aha fede mu da ho yenko aha na me ka se sa season ase ogum unyenya o feli asma ba to abeka ne se ai players ananka o pe no on sanka sabi o ye coach
Enti coach won sanka players a okena de na utimi pam wo mo ye ja mo apam wo mo nyina mo ko ba me on for bibi na adwumi se Kotoko players no be coach no omo nye academy players na men awuti men twoto men yesei no players no omo nye academy players enti onya na ade se Kotoko o feli dia ye ni obika ye be team test kokko de ati ogum papa Yeda say ye to aso hello Udin baby akasa finado asma to aso Acho femi bra ku fi because free no be fashion tapo bra go fi eti me pacho so o de minim se follow Italian football pa Antonio Casano coach and coach no bedroom maybe su coach train aso ya chi player so enti se o ma a onu o muti adwubo enti se o ma ni na ya stop one obepam o mu nyina afiri so o mu nko ede be coach na coach no coach za no adine coach na coach ni coach za no a utimi pa 22 players as I say team ba ko uyi wo mu nyina afiri team no na se team na ebedu ina se team na gua na wo je wa fa wa yi na o kwa na some of us the last match I won baba yara guardian who unzo toy ni ejina mu ni support Kotoko ade na coach no tete yesa no afi na match na ne amponza se pass de na wo ye no na ne amponza time na wo ko en say ya suban say ya na team be ne be mo ye ni say ibo team be pa na obetina ma 22 players akọ one season ade some of us are control akuma coach ni be di na temo one way aduma de be di no koma no on team ndina koma o Udin baby akasa finado asma to aso Hello. Yes sir opanyini Udin baby akasa finado asma to aso The from Reverend Kwame Abako here dem kasa free butija. Okay Reverend Etio Coach no so even Subano he acts from emotions. Coach you know at the start of the day in Bahudu and Yankupon do mabe chant nasia yet to they are from different backgrounds with different characters. No now what to them and yes they are watching the ball bon ko we are going to work on their characters. Said they are actually praise the omonya din na so more but not to manage them. To go back say 22 prayers 20 no with emotions of time now we media. And my leadership no so careful. Reverend Yeda say for your contribution Udin baby akasa finado asma to aso Ojibo Ebacho yetio hello Daniel Flefi Tanoso Ebacho ma oneso kakama me why the play Daniel Flefi Tanoso Okay Daniel yetio striker to be frank what's so special about Coach Ogum? What has he achieved in Ghana football? Meaning, I know the whole way, even Jose Mourinho, Pep Guardiola, Ancelotti, Omo for team Ensho Monza, Omonya Yomupo, a crab like Kotoko, Jesus Christ. But I think we're crowd here, okay, yes, we are against. Coach Ogum, a part boy in Ghana football. And you look back up what is so special about him? I Jack Kotokamana, or Pam about 20 players. To be fine, the man has caused financial loss to Kotoko. Oh, this was the reason here. Yes, Nana Ponsan time. When the man told us I know no prudent management and I ever allow say Pam 20 players. No prudent management. Oh, Kotoko, the media striker. Yeah, say men to aso baby ade sina ye Udin baby akasa finado asma to aso Hello. Yes sir Yeah, but so if any ma. Okay you might tell You got free dominance. Okay Jibo e jana na ji me ra ho papa. Mare ho said the OC you know so what the kokko some place in Nigeria Nigeria no money or the money better.
so the year in Bibia between the Sabon and Channel. Not only players who honor players in a one out control on Bibia 1 hour. It is said to Kaya, yeah, that's how come about the joy. I want trio away. I so walk away and NASA for that kind of Tiago to president. Akataka sisi kawenyanum. Edifini botumanka ebenede. In fact, na dana kan si anso yakuma ma anza asa papa na ke kan jano. Baby a wo kono ahwe na okofa asem dia bre nyina. Onu afrɛ fo utwa to din da bia kasa finado asema to aso. Aka frame yeboa, kasa firi bomo so. Yeboa yetiu. Ya fiane say Kotoko PS na ankofo ye na kuita pamu. We be ya me de manifi ya me football da ben ya boliga Kotoko DC da. Kotoko DC. We me play on Kotoko. Won pamu na, won pamu ku PS na na ko fa fa na. Yemo. Ayi Kotoko to hono na e fiane say bulletin na no mo je Africa abu home na we yemu. We me play kwetire pamu nya ko fa na we me play ya pamu ma imaka jantu muka we mo ba mampa mo Morris mo play bob papa no mo bo no ma Kotoko aburo u boku aburo me team ye supporters ye team bi ko le dey akapa mo ma ba no yeda se yentimi emfa course ni bi e be sa ba around 5:50 na yasane eye etiefo no edi nkomo aha eye promise 102.7 echitafo no abechechero madwene efa eye Asante Kotoko play